omulungi ali kwa Media kyabe ichokola kuba ngo tugobera kituza mu amani era sababa yakabaka ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze Yazid Yolisigira abambi owefe buside mbikado ngawe muri kumbona abambi twidye no bitundu ebyemayuge awo mukyala Angelina yetoberenga tuyamba nga tumuwemere twamuwa kwengoye era enumba ye eno yali egwire twagizimba wele numbe twali twagizimba mwezi nga gwa September omwaka ogugwire kabiri cyanaku nti twizeno luvaino lokwira nti amadi gagwa omwezi ogugwire bambi gasule enumba na dala oluye olwinumanga woli kuhulira mwidukira bulungi twafuna obuyambi iliyo mukyala yatwako obuyambi okuva mu nsi ya USA ng'enumba ya Makoha Angelina bambi omukaire egwire era twida twazimba emberi twagitereza nga inuma tulowooza nti yali ngumu wabula twalinga tuli kumala ebisera amadi gaira mugida gagwa gamani ino omwezi ogugwire era nga bambi gaswire enumba ebimunku ebyinuma byabyo n'enumba yagwa era ngeri wasinga woli kujobona n'ensonga lwaki ndidi wano abantu abekyalo bankubire amasimu bakati omukyala gwayamba kusawe nali homeless azira wakusula enumba amadi gagisula era nga tuli wano Angelina ndidi kubona embere lyetya ajja kuwaya kunifa tukubere what exactly happened kye kyaliwo then twina kubona how best we can help her engeri ki yesobola okumuyambamu nze niwe why media why media your best YouTube channel why media ngawe mbakobye tuli eno embozi yanaku nali wano nga ndidde okugemya omukaire enumba ye nga amulete ni ku bintu twasanuka ino nga idi nti enumba omukaire kujja kubaamuku wabula zena byampwere okukwira amawulire nti enumba yagwa era tamu ebiseera byange wow mukaire mu bizibu eno kankugemereko bizibu by'omundu kufwa aye buli mundu afuna bizibu kubanga omwalo okwenyanja eyo niye ekyenyingi madi katuukano aye nako banga ndi musota kufuire muno kwije muno nabonanga bindu byekola biti amadi nga manje beka nabuzi omwana ndi situka musota kuli mu nyumba muno nabakosi andi ngambona mbona nyumba yene eri kweyatanga kwete ngambuzi omwana nga tusituka gatutandika okola nyungu kutola mu bindu toba tukali mu madi umonga mbulira kyalo siona kyona tiyasikalako atandala ngakano twabao ngangoba mwana ndi fulumya bindu mwana apeta mifalisa fulumya kuluya na madi kakola chaba tuingira munyo bandu bacha kuidanga bindu bitongere mu byona dali sawa nga imeka amadi gagagwa musamvu awo sawa musamvu da musana kiyebwire samvu gobwire so amadi gali manjino enanda ino yabanda yidana paka ekyano yatukaho wow mulungi kwa Media omukairo ono ngena bakobye ali kulubala malwana and Victoria she lives on the lake shores of Lake Victoria here at the Wonda landing site in Mayuge district Stofobona amadi gavere munanda gaidano gabanda wegaba manji gaida gabanda nga wali kutukobera gafladinga gaida gabanda gaida wire amadi gagwa manji no nakulu gateka sawa nga imeka kakwa mangi ayese nabandi mundolo tinabona bulungi mukaire nga olamba alotera kwirala ndera kairala ndimwene mwandetera purungeti yenewe bega natera kairala kutenduka ndolo kyange ndi mu nyumba namanyanga ndicha kukwa ayo bwaki anjo tubona madi katusawa utaka kano madi mangi
otuwalinga webwise bulangiti yetwakuwa leka nondekerani ndinese mwene nebwika tutawuza nti twakuwa nti tuwana la kwebwika bulangiti nti olikujja kugireka tirekangako waawo kale olikuwa wa media ojja kutukobera dada kumbere yenumba yerimu aito notukobere nakuma okwijano nga twakuwa engoye twakweta nemere akinta sonisisa nti ekiteji kyanga kinakuwa kicho mame kiyampa nkutongekize hotere kunikano kano bono ni bono buli kusaawa dino wotakayambala ku mama asobola kutambula ku kyalo ino ntere kusa lwokuba lubafu nakulo nakola lubafu lwakola lukoto enefuimbye ni wendino lufuimbye yo empewo nkema bulisa olubavu lwa menekali chusi pekana akamalena kuisatu wali olikola ki naba nikula olwiki kuikula olwiki nga lubafu lukola ngangwasi ngambao nkubandika tulu kyokulongoka nakola ndi be navula nengira muchokono mwana atenduka nasirika je begano bambusanga kindi sena didiko bakoba bajja mutwaliro ndi tijja mutwaliro ezesira sende sawa kino kijja mutwaliro ezedidi kibaluse lubafu aitaka bafu katona ako kaluma bana kalkanu manisa awaino kalumira serala ntinkwagaine wali ovire ku mwigo otwakuletere merenga otanisa okutambula ntokagema ku mwigo anjira okubona kayolizemu ogema mwigo ngamba etidinga kabavu kabiri kabafu ni kaliku numaino busa birozo pere bisira ozaida gali otako ku kabavu akakali kuluma ezira kali engoye deifodivala oba dizira wadigaba ino fwala ndikamamu aye chitetei nalira musikuku natereka tikakulu titereka kuluko yerundi lwenda mbulira ku natereka ngabani wenga bakambekana zetinakabako bindu byange be biriwo obivala byona ati emere ndidukira nakuwa emere ninjira nakuwa omutiere nakuwa akawunga nebiri tikabidu buli kindu kyawere chusi madi kakwirenga bindu ibyo nga biwere ebijanjali bikali mu bitono byeru ebidanda bweru ayibuti gana amadi agagwa tigaji no namere yaife agabanda munumba netoba de tiyatovako byetasoka kusula kuluya aye kindu kiziramu kyononoka kata kibi kali byo munyumba byene bitonotono bino byona babala tibavala ebindu bikulu byene byabandu babona byovala natolangamo abuti biche byayononeka ngo twekwe numba okugwa nobuliri bwona bwononoka madi merere muchokoni mwakwaja madi merere kubanga kwasulanga busule aya madi wekatonya mangi umanya kindu kivula nekitabula so kasoke mbera kasoke numbe gwe oba iro sulotia imbere sula muchokoni umu mwemba mutuba tusulomo iwobe kupulaninga otya chicho izako kwisawo numbe ezempere tibere kone ekindu kyokuba mbonise ku nyumba na mwechi andi nesawo ira kupanga mbekane kwa kawo mwezi mulamba ye oza plan yona naloba tisobola oza sobola kuyamba ku nti baba akuwe ku buyambi abono simbe numbe sira wambona kabiri ebena nabo kabiri bembere nabo tobwa bwene undi azira kuyo anyala kusimbira nyumba ate nyumba ino tiyabako mbwe nimiro yo mundu namwe nimiro yani tayaba yange babangulireze
buli mukazi ali mu nnimiro ye, buli mukazi ali mu nnimiro ye, n'akafaano kabiri n'akyandi. Oza kyosobola kutunda kufuna mu sente? Esira ate kirala kiti esira. So kikukosa kitya buli saawa eno okosebwa otya okuba nti ennumba ewali osulangamu enene nga weyazogezera buli saawa eno osula mu ifumbiro n'abaidukulu? Mbega n'osula ndisula, mbega n'oboona abasulwa tisulula baana mba nabo wabeeja tutenduka nabo omwo abeere mukeni tumala twera muno kabiri mwibaati bweno omwo otuba bangi tuba mwibaati omwo tutenduka eno luuyi lule. Kino ekintu ekyerere kino ekyagwa musobola okusulamu? Tusulamu evwe tusulamu tusira taabu. Mwasula mu kuliya? Nimala ndi luya nulwa bantu basulamu mbega tukole tutya ewosira mundu akuyamba onaasulaga oje wabe nosule ese titola mukeni wange n'atwalawo omundu kujja kusulayo tusula nayo omwo. Nze amaadye gange mere eno ng'obwire buzibye kuba ndidye ayengira ebeire nga engira yayonoona iketa bitikamu wale waluuyi gali oba mwena bukata engira yayonoona ike ebimotoka biri awo bingi emotoka tedivita olibona era okwidde eno balinga babasazeeko busaine wembanga nja kusula eno nsoza awanze omugero kunyumba somo tubaza mu nyumba kino ekyerere kino tuwebwika tusulamu bwerere webwika mbega n'ekindi ese kiri ewe tubona ekijja okuli ewe kirya ninze ensene banange nkwaga ine nga oli kufumba idodo eryetoto lyokwakulira ese papa yafwa nga kali mwana muto aye twakulira etoto nabonanga mama nga yaye etoto eryo nga afumba nga tulya wakola emboli ikyo ni munyu tulya aye tutwakula kumala zena nja kulyako zena ndiyenda ine idodo oba kuzira lyange liriko iyo mundu tilirobanga kuba bwe ni bulo obuyuni obukupa nkaire omukaire Makoha Angelina tuli wano ayengere embira tinungi emere inakuletera okobyo tiyawa muri nalya sikuku yawa sekukulu tare moja nalya yeneyo namalirisya kwamalizamu buti okobyo tilire bulungi naba n'abantu anti kuna kwenkulu era abantu baida era iteeka babawo ate nankani ate bidandali bijanjali nakolanga evwa nga tulira ebyo byawa aye byeru bikalimu bitono obweru bukali mu nkubo wow tubwakulumya munda idi woli ebidandali lero abantu munda mubaluma ati alusazi biyenda biki tibyanuma mwanuma Luizi fumba nalya Luizi nafumba nalira mboli Luizi nafumba nalira moko so wano busayi no buyambye obwemene bayivuva mu kisa kino ngemere ife yawawo egano merewe yawawo oyo mwala ali awo oyo mwena ali awo mu malu yanyamba kosawo ndi afumba emere yakuletera twalya muzakisa akulumirwa nakuletera nandetera wow omulungi oli kwa media omukaire noyo azaba muyamba omukaire Angelina nga wobere obonanga embozi ye tudikola gano ennumba yagwire so ali kusaba buyambi omukaire ono mala nayogera kuba obona ebiga musamya tayogera bulungi lusoga ate mukaire obwongo bwawunga muku awandi network ebula network ejjo kwira ku ngebigambo ebindi so omukaire wange mugema mpola ntyo omukaire kugema mpola ifa abe busede tutiye tuli so ngekiriwo kola kwa kosobola okutuyamba koko okwizawo ennumba yo omukaire Angelina kyendi kubona kiri nti enezaka yengeri yokubambu tusobola okufuna amatafali ke twagisitula tekikasoboka ekyumba kino bazimba kyaitaka gali matafali yenga kyaitaka nga bazimbisa itaka bamala bafuwa ku lubali bafuwa ku obubale
obwirugavu ngo wobitosobola okulowooza oti numba ya mulodi yazimbisa seminti aye nga yali yaitaka aye nga abeekyalo abakwera ku mukyalo batiye bazimba enumba ed'ekyalo. So emyaka muzeeyi giyazimbira mu enumba eno ng'akaali kufa gibere mingi ino era muzeeyi yavaawo then duzi enumba yaggwa. Twagezaaku aye twazimba ku eruuyi twawuza nti eruuyi eri kujja kusigala ng'eriwo aye era yairamu yagwa nikino ekyeinuma. So kiri kutegeeza nti twenda kuyira mu kuzimba numba yona. So bambi tuli kwetaaga obuyambi okubona nga tuyizaawo enumba yona. Twenda kuzimba kuva ku foundation utubanga tufunye obusobozi kuba luno lubalama lwananda amaadhi egagwa amangi amaadhi gaida gazinda geingira wano ga musumbuwa amaadhi ga weakening foundation. So tulina okola foundation nga y'amaani eri mu seminti mungi Katonda n'aba atuwaire obusobozi de tumuterewo ku akayumba kona. Nze wendi kubona bino ebyokuba mbu kai tufune ya amatafari 10 bitumuyikizeeku mbona nga tibikakola kuba era tujja kwiranga mu kiralo ekyo. So basebo ne banyabo mbasaba aliko kuno obuyambi asobola otuyamba tweye amaziga agwo mu Kairo ono Angelina tumuyikizeewo enumba atukobye nti wano ka politike atusobola okutawa mberi waliwo okufaasi wa mberi awakalukalu muko nga amaadhi niwe gazinda tigatuukayo tuba tumuyambye bambi. So nga nekyo omukaire mbibulire so banange bona babibulire katubone binaaba kansebe Katonda agonze emitima egyaba batuwa ena kuyoli kubitamu ebasensere ku mitima obuulyawo batuyambe bawulire ali kukuno omuzeeyi nga iwe ngazira buyambi abaidi kiki wabitamu omuntu okubaawo ng'ozira kuyamba aye ng'oyenda obuyambi bawulire. So leka tusabe Katonda ndidinze ndi mumatifu omutima gwange nti ogwensinzi omulama ida kutuyamba tubone tutandike kuko omulimu ogwo owulire kale sabira kuwaka ezesaba otyama ku munumbo omwo gwasaba Katonda sabanga otyama munumbo omwo biki by'okuba Katonda ebikuluma legano ndandikiranga ku bintu bya mu kanisa kisirawo kintu kyetawanga mu kanisa abajjanga ba awo tikutegere bulungi ndi okujja mu kanisa ojja n'akasende waataayo okujja mu kanisa oliniga lunaku ekulu lwasikukulu tutangayo mutwalo mupasha ate ezo nandika omu sente nyingi kirimu aye nabwenembo ojja waataayo ku ebirabo. So kansubire nti ekyakukendeza amaani lwa magulu gano gakuluma kulukulala presa yekera muno yendyamire eno ndi n'amakono kuno pulesa olanga kintu pulesa mala beja basabira abekanisa bene batambula baida wano bejano basabira n'omusosoro mukulundu yena yeja yasabira ndowooza nti obwa Katonda gabuvaamu oti bejanga basabira lwaleero lubeere lunaku lukulu bakobye tofaawo tulukuleeta ekintu kyebakolanga ano kiti bambakiranga akaano bakute omusalaba kodero lwaivu aye bajja kwida bakusabireko bejanga basabira talemererwa Katonda waffe talemererwa obwembo wabulira ku bunze ne musiraamu ayimbuulira ezibe wembanga mbu namukwata namunyeenya namusamba nagweri okali kwa wa media omukaire nga ngolola eriye omukyala eyakugulira ebintu kolo byenaleeta eyakugulira akawunga omutyere eyakugulira amagomasi eyakuwa sente denakuwa eyakuzimbira enumba kwolwo ankobye nkugulirayo kwa kamere ate mutwalireko kwa kamere so nkuleetayo kwa kamere kakuyambe kuko leeta emere eyo wanje neyazisa akobye ati omukaire kiboneka emere namuwa yawaawo leeta wano biteraga leeto ondetera n'emmere yange so kanje kugemye
katonda wange katonda mulungi yamaga gemeraku omukaire yampaire ekiro nguzeyo ku ekiro 210 eda kawunga namba ndala ananga kuba toidi kuba mizira ai bana zendi timusika toidi kwemba lusamya toidi iwe nakuyamba iwe otanda gango osanike dada obona akawunga kakano dada anga moya yewe toidi dirimu bekano okole ndya kale so yazisa baba we akawunga kabwene kabwene kana kutambuza tambuzako kana ndambuza nawo kanirira kanyirira ngawo mwene obandese bikosolo wali ako bikosolo dada ndyanga afana nono kale so nguzeyo kwekira 10 eda akawunga nagwirayo kuno omutiere guguno ekira 10 yazisa ai webale mama gamakazina kano webaze mami akuwera obuyambi olwo mwebaze ali kubona mwebaze nanga webale mama webale okola okwo muna katonda akuizirewo bindi webale ino era mwidi bamanani mwebale wow webale okay baza ngaka kololo kali kusumuka ki gugu no mutiere kubwene webale ino mama webale katonda akuizirewo webale ino webaze ku mulusamya mululumirwo inyi mulitibawulira lusa iwe mwebaze webale muno webale kukonya webale kukola webale kwebasisa nasaya akulinde era webale ino kumanya mumanani webale mama ampele mitwale ebiri nkuwe amina yazisa webale ai webale akakololo ki kale bambi dada akakololo taidie kavwirire mu kwebaza so dada akasenta ako tikagwe kakwira akasente kagwe bafumba arende kakwekwe so kana dine kilo 20 gana kutambuza ngako kana ndambuza kana tambuza mukama mulungi nazaye mulayi muno kale era nazaye mulayi webale ese mwene manyire mwoyo kwange kindikola nazaye mwene ni umanyire ese nyala kumanya nyala kuloma naloba kusikola aye nazaye mwene nalikabula wese nawe webale muno webale mama okay webale ino era simire aya mama webale no webale mulayi webale munonga nsimire dada wako bibambi zena ndweze ndakulwega oni pastor Joshua owo mu kitundu kino agezageza kubambi okuyamba abantu abazira ku mwasirizi pastor no wamubona gano osobola okuba n'endowooza ddo ayinza mwidi yena talina ayinza namwewunisa omwoyo gwe wagutoola omwoyo oguyamba pastor wendogera wano ni kanisa ya pastor yali yaserekesa isanda ku kyalo kuno kanisa yagiserekesa isanda aye amaadi agaago gagisula wansi era ndagene nga n'isanda kuzira eri awo tibakasabiramu tidio abajja basabira mu kifo kyerere pastor dakunkoberako ekiraga omutima pastor no stories ediru yene debo gade malonge eno yayona abantu bana bayenda obuyambi balumukira wa mwami natero okunkoberako aikine Winston yena tali bulungi kanisa yali yaisanda yona yagwa duzi kuba yali yaisanda yitaka yagwa najiro okubitayo nga kanisa yagwa ya pastor kingemye okubambi nawo amaziga ku mutima omuntu ayamba abantu ayinga mwene gafuna ekizibu obuli awo eza yasobola akubira ati namba mubuuza nakanti pastor buti nani ajja okuyamba yakati bya katonda so bityo eyo nensi ekyokwega kiri nti abantu abayamba bene bafuna ekizibu tibaba naba bayamba zakuba zena mbibona ku
solo Luis nalwala n'abapopino ayi wada gawe kubira sente deidwaire nga tujja kubira muntu otebambi ndi mulwaire abantu bakowa ayi pastor nkwebaza omutima ogwo toli bulungi ayo oyamba sebo mwami Yazid Yolisigira nendo okwebaza olw'omulimu omunene gwojja tukolamu kubanga ebiseera ebisinga bungi buli lwenkukubira akasimu ositukiramu waidda wayamba abantu bange bembanga ndikola ki nkuweereza era wakola omulimu bwezizingirire wabafunira bamaama basobola okuboneka nti babayamba ekyo kikyensoka okwebaza nebaza ni Katonda oyo eyayikiriza n'oba nti oliwo era nsaba Katonda oyo ayongera okuwangazaako emyaka egindi kamaala amina bibe bufukuna kubanga obenga okasobola okutuyamba okutugemagana ne bamaama baife abasobola okuyamba abantu nze ng'omuntu nziraga enkuba nti gano ndigenfuniramu tuli kuzimbira abantu amayumba ontwatwazimbira abantu amayumba omwana omukyalo w'omwana ow'olulimi ebugadde bali kumuzimbira numba enungi ino bali kujja kumutera kunisola mami uwono enumba nali nzimbye kwano naleta n'ebintu ebingi eyiwe kanisa yaisanda yo yagwire iwe nani ajja okuyamba negemagema ntyo nze n'abakristaayo nayogera nabo asobola yatoola ayengera abantu ekitundu kino kyendimu abantu baayo baavu bantu balima bulime abantu abandi babingibwa mu nnanda olw'envuba embi baavaayo n'amaato gabalina mabi kale obwato obwo bwe baali nga bafunangamu okwesente bwakola ki babusaanyawo abantu baira mu kyalo beyiya bweyiye ndina ekanisa 3 d'Ensumba ekanisa ene ya wano enakigo ekanisa y'ebukalenzi nga bw'obo ineno n'ey'ebukalenzi ne yasooka okugwa yali yaitaka n'isanda yali yaitaka n'isanda yagwa wansi n'asitula n'akomagana koma ekyeta sente dizirawo nzira bugabirizi bona aye gebaayo omuzira kisa ngaidi omulimu gwa Katonda asobola okola ki okusobola okumpanirira yampereza yakasente nasobola okola ki kanisa yokuboneka ndi njitwala mu mbeera dedirimu abantu ba Katonda basobola okuboneka nti bafuna ekigambo pastor ninze ku kanisa yo nga yagwa ditiderere nawira mula amaziga enfufu eri tuli kudaga mu bityankengira enfufu dikwidora n'omuto tuli kudaga ayirina ni ajja okuyamba obuna mpulira kuna amaziga ku mutima nakanti ebya Katonda tusaba Katonda ofuna abakuyamba abayamba kanisa lyo amen tusaba Katonda people ni pastor nga wendi kuba kubelembera weri pastor haina omutima oguyamba ye mwene nditi okolesa ekigambo ekindi nti azira ekigambo muna ku kibi kenda akikolesa muna kuna azirira irala ayenga mbera yengemye kubambi ofo ino ku bantu nkubira amasimu ofo ayo ayiwozira iwozayo okubira nzira gwekubira nti ono nasobola abenga asobola okuyamba ekanisa esobola okutuka nti ekola ki evaayo wazira nsalawo okukola kulw'okuyamba emyoyo gya Katonda mwene ndidinga eriyo Katonda waide okugemaku asobola okugemaku kanisa tusobola okukola ki okuzimba kubanga yetalemererwa aliyo n'akasanvuke era Katonda gasinga Katonda abayambye n'ogema ekifaananyi ky'ekanisa dino n'obalaga embeera dedirimu ndowooza obeera oli awo omuntu agema ekivunika yakola ki yasobola okuwaayo kawaayo wow ndafuna ona kutomana aibeidi bandikirikiza mu kyembako bera n'ekyo bambi so enumba y'omukaire eno yagwa bankobera ati enumba y'omukaire gye bazimba yagwa nagema ku mutwe nanakuwala ino natambula naida nalowooza gembe ntandikire ku matofaali agameneike ayengera yona tekola ki tesobola akola ki tisobola amatofaali najjo okugalinga ku bazimbisa amatofaali mabisi nga tusobola kuba nti ofuna omuntu akole ki aida akuyambe muzimba muizera ekisenge ekyagwa najjo okukiringirira kanti era ndowooza kabiri kandireye wa mukwano gwange wayi oba oli awo yandifuna omuntu yakola ki yasobola okutuyamba omulimu guno gwasobola okola ki okwiramu era twabanga tukola ki tugutwala mu maiso kitagisa ki kunumba eno buyambe ki oba oli awo kuba omukaire ayogere nga tebitegeka bulungi egotera okuba kunaye solo nga omuntu ategeera ebyokuzimba
amabaati go galiwo nga bw'oli kugabona mulimu ku n'emiti emitontono egisobola egyetaagisa okwongeramu ku obwongere enumba esobola okuboneka nti ebaawo aye amafutafaali omukyanga sementi n'amabaale getujja okuta agatebwa wansi mu foundation ebyo bizirawo byetaaga ssente ate saawa eno kabiri n'ekizibu ekindi entambula yotutola amatofaali engeri ebiseera amaadi egali nti gali kugwa enguudo mbi ebintu byabwerege amatofaali omuntu agakaza ayakaza matono gati yakuba matono ate yagatunda mu bbeeyi ya igulu n'omucyango naye bagutoola ebirombe byaidula maadi kati twabanga tulina obuzibu obw'okukola ki obw'okuzimba mu biseera bino esente ebintu biri igulu so mu mbeera yona yes ebintu biri mu igulu byakawerege aye tuba tufunye obuyambi ebintu bisobola okubifuna tusobola okubifuna wow nekikulu byona zembe nsubira nti tubafune obuyambi tutewo kwa kayumba aka mabaati gano mabaati nga meka agali kuno gali mabaati nga mwenda amabaati akayumba aka mabaati omwenda kalungi kuba tusobola okumutera ku naifumbiro tusobola okola amabaati 5 gajja wajja okusula amabaati 2 gakola ngwali kujja okuba naifumbiro weba biremye nze ndikoga in case wetuba tufunye obuyambi eyo ni plan yange weba biremye dini tusobola okola ya mabaati omusanvu mwino okufumba oba okufumbira yeyiya oba kubalazo oba ki bambi yeyiya wali wambere wa zatabu wali kangati tusobola okumutera wambere akayumba bwenengire ekifo kino engeri ekyakulamu amaadi wambere wayitigatuuka okuba buli lwendidde okumulambulako nga bagazira maadi so kyandibale kirungi nti twongerere waigulu ploti eno yeekoma tusobola okuzimba nga at least ali yawakalukalu okusinga ku wano kuba wano bwe tunazimba yanankani ya nituzimba wano era kizibu kidda kuba kirala n'ekyo nti amaadi edakwira mwekole ki egwe aye twongere okugizimba wale waigulu waida tukola bulungi okay nga tumalikiza pastor lwaki kubyala emyoyo egiyamba mu bantu gyakendera omukaira azira kwayamba enumba yagwa aye ezira abantu bakyalo basobola akoba nti oba tujje tumumantire ekiyumba ekyo oba tumuterekeze lwaki abantu emyoyo gikendere no giyamba abantu abasinga bungi bava kukutya Katonda era nensonga kyobona nti enakudina abantu abali mu amaani naddala abavubuka n'abali mu amaani n'abasobola okola omulimu ng'oti n'ogwo aye empegano abazeeyo abasobola ng'okola omulimu ogwo nga balina ekisanga bali n'omukwano tibakaali oba amala okola ki okufa kuba mpegano ataidi mukwano atalina mukwano gwa abantu bano tasobola kumulumirirwa ife wano mu Busoga tuli n'olugero lukoba nti ataidi mukaire tasobola kola ki kumwerukirira so mpegano ife tusaba busabe nti singa gabaawo omuntu asobola okuyamba omukaire ono yali muyambye enumba yasobola okwirawo at least bwagangala emyaka egindi 5 mu maiso oba 10 asigala nga atendereza Katonda n'omuntu oyo Katonda asobola okumugabirira era yamuwa omukisa omulungi mu maiso ge wow tusabe Katonda bambi ndibona kizibu ekyenumba Katonda abatuyambye ndi mu birooto n'ebyo ndi kwogera mukuba ekyenumba n'ekikulu ndibona toyi gwakawazira toyi kikulu ino n'enumba enkulu nzembere nga mutonga batukobera ati toyi n'enumba enkulu waka naddala ku byobulamu tumusobola kuba bala mu bulungi wakanga toyi muzira so ndi wano dada azira toyi mazira toyi olw'ensonga nti ne yali we yagwa kuba bwolinga waluyi wale nawali toyi ayiro okubanga amaadi gaida etoyi bwedda wano bw'ozimba diyika mbuyike buti tweralikira nti omuntu ono luvalala kolera ya muzinda atasobola tayo yakalina osobola ozimba toyi nga oninya waigula sobola ginine ya madala mpozi tusobola engeri gyali nti ali mu ku obunaani obulemu obwo titwidinga tusobola okugizimba yabanga asobola okutambula mpolampola yakola gundi oba itale tusobola okufunayo okusobola okuta efuuti waire musanvu kisobola okukola kikola efuuti omusanvu amaanyi tigadisumbwa ate aliwo mulala esobola okumutwalatwalaku wow kale tujja kweyongerayo bambi obwire bugiire embere tiweeri enumba yo mukere Makoha Angelina yagwire yala wansi nga oli kujibula neno twenda buyambi kujitereza twenda kuzimba numba mpyaka twenda nga foundation ya amani
so kiri kwetagisa amatafali kiri kwetagisa omukyanga kiri kwetagisa seminti okujja okuleeta bina byonna nsuubira tusobole okwesagana amabaati amakaire kuba gakali kali mu kwa amaani lyayo zikalirye ddala ibiri isatu ganaana amabaati ndiba nawo oti ana amalamu galinga ana lyayuzika lyoli kubona lyayuzika bire byayuzika tolibona nga lyayuzika ifu amalamu ndibona ana ndibona nga ana amalamu ebire byayuzika bire byayuzika kale nebyo osobola okutuyambako kuba n'obusobozi ndi Yazid Yolisigira